Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong kadorbar kisim lingdo basan khat araj sauksing saulama sarikrai hima khairim kilapan pau ekajing persya bergajing bom sengaw yahap yaka khairim ak haba kren berkinong thok khubor ubasan karaj namsha ubadi unong aiktien udaong manakalyang gajongki kisngo persya ikilai tadi kendon kata kajing pendu yaka kerteng raj sharibhoi yaki khat araj hakajaka raj kila thok bakin longno tang kishnat raj kebaar la pendu ya ke board rekam jongki ban pet ya ke khandau ke siap ban register bat ban pet ya kinu kijingja ya ke jaka hapok karat la pendu ru ya ke kerteng jong shibun ki longkur ki badai ki longsan jong karat ki bahaduk mentaru kidang dei ki basan jong karat uba wa plang ula benrap da kawe thu bakum ke kenhun ki lalit ban kerpat chaka district council bat leit bu ya ke shithi ha uchaman ke district council bat kerpat ban penbet biang ki lai tadi ki kandan ki bakum ke kenhun ke sengo persya udah thuru baka genhuan kalarai bakat ba kimpat la ban penbet yakini kilai tadi kikendon nak liang jongki kenweng ya kejingnya trelang barus iem khairim ya kejing ai blang ka bagi ju ai blang man kasnam ka wei karat wei ublang le nadu menta kasnam kin om ai blang shu kilarai ru banadu menta kasnam kin om sha shu ya us iem khairim ban pha tho plang shakini kirat ka genhuan kalarai ban kerpat shabaro kirang ba shnong bakin om ai shu ya usenyang uben hei kegenhuan ke yang skam bakat ba ompat la ban penbet kin om ya keren badus iem tar hadu bakin da weng shua yaki kendon ki baki dawa ban penbet ade u ba ener ba plang ade u basan jong bi garai garai namsha dengan hangne ban keren aga jeron lang jong hine ki simrat ki longdora basan raj na ki kharat li ki raj jokori boy district ki bahak apa kai makhirim ki bangikot ki right sarikrai sauksing saulama ke ya don hamne baro don is in the program don is in the sakra basan yakra yamngar bat kine ki bay shong hamne ilayawan nikmat naman laki right laki khadar right Kaya kejuan kini hamle kalong ban penpau ya kejing sepusya ya kejing bom suya hap ya kene ka khairim aks kaba la penmi katkun kame khalia ka sedet aga khawe tri nomor ang sau bat khamtam kene ka bala tho no confuse jong ne u langdo ju kora musai ka bala pen kala si Tengi sepusya ikine kilai tuli kendon gawe bala tentu ia ka kerten rat syari boy ia kine ki kadar rat ha jakarai la tho kinlong na tam krishnat rat kabar la pendu ya ka botre kan ki ko bojulong ban pet ia ki kinde siap ban air register ban air dulir lane ban lek penbei ya kejinya kerja maja jaka jom itu kirat ba nalur kata la pendur ya sibun ki kerten jom ki longkur ki badai ki longsan jom rai ki bahadu mutar ni basan jom rai ki dam syar rai sibun ki meeting na bantagane ban ilayarai ban apil sya ka district council nilai ibu mentagasni ya kan apil au chairman district council ha kebangi kerpat ban ribas biang ya kini kilai tili kendon kibangi sepusya nilai rairu ba umpat wen ya kini kilai tili kendon kibakta dia ini Nginwen mo kajing trelang bersih kai makhirim. Ya kajing ai belang ya kebagi doai man asnem. Nakita kira itu ni. Awai garai awai belang li. Dengan adu mata asnem ngin mai belang syu. But wilayah ru mata asnem musim khirim ujub ha ya ni ban tho plang nasi tain ribu jeni apa kini kenarai bantap ya kedua insan maka kedua insan lagi tak pelang manusia
Demonstrasi wilayah raya bangin nam syak yosin kerim ba unuan pak tok pelang segi rai jumi. Kabalai nilarai ban apil syaki drama sinong barok ki bahak apo kana rai. Bakinam ai shu ya usnyang menhei na gamta kana ka pomlang sigi na drama snen. Namar manusnen usim uji penpoy kerwo baka pomlang kan longa ka kadatan akarpa ni pikikun dihajar punya penosnyang apa bila di daerah pemerintah senen nila pusai syakir basnam nila apil syakir basnam bila kerpa nanti bakinam dai subandlum nusnyang ban penpoy syakir ni pomlang dewa ada muslim laban muslim pun yani on labakla ni saya lebih tangbangi larai ba kat ba umpat pendek je kamu onum dan je keren ini namanya keren ini keren tak undala ribas berlawan lah itu kedon kibolong persyak ya kira boleh ini je baru si kata ni sicar ni kadar ku kibasan kisimrat abadam di senam kan kiru simet kibapan register kibapan dulir ni ai mangi dan ada ai mangi seleksi sim khairin Tapi kat kana ke bawan na unne ko fit jong ne lindo musai bakin basan kin la si banai diler kin la si banai distar ya bande be direct show lindo musai te lalom no kumba unne lindo musai ule don bor palat ban muslim makane ke bawa lindo musai ini te kebenengkong ondam ong su rai ma boris kata la ong rai nang sa rai nang tham rai angar rai mayong makdo rai nang terin tementah na la pen kala kilong tang kisnat rai nang sa kisnat rai nang tham kamu la pendu ya kira terbar hagaju kopor kinong ngasu bandai star bandai dulen ya kam cukup petah kabalai keladon ka list jong kilong kur hanya di batu deh kilong sam, no hatu mentali deh kilong sam. Di sini di kadari, kumba julong, lawen ya di kerten begini kilong kur, labon kibla syawai kene. Dia kalau ketak nak yang ini, tadi layarai bah, kat bah 4 pentelah ya kene paribas, 4 wengi kene kendon kemudian ini namanya telak musim. Kami kendon, bandung tok senat rai, tok baik kurang kira kumba julong. Bah kaboru kumbala dule habani air distar milak na dule milak balik pembek juga putra badan mana kerja kan belum ikut tu ba kabar kene kecinja kerten begini kilong kur labun ki baca kerten ki balong diminta kilong sam andai kilajak kerten nur nagawe garai ark laikur nagawe garai cikur betul lah pelang-lang kilabun cikur bola penjat ten dia kelalong lah ketak nak dia ini dia gede ba nimde bersabjar nimde ben shu samenti kadi yang ni ban pensai markane kelalong kawai nak ba ketak itu store di boy boy ke boleh mukot tang wei nak boy garai nga balong kuno bagi pas kene ka ain je lalong basul nyuben la sudah sop yani ke klaim itu bagi sya muslim la debun khot uneron do musyara debun khot ini nimot bantun mi kene kharim ab nimot kumta fi na galiang kira ini boy fi ong kuno to ai mulen kumta de tela sulen le la suthol ka tho pak san gubernur usim rusuka una certified kapau bolong do musai ndawla de china gane ga ai usu ong usim size im te usim la thona certified the above mentioned so sai kamu usim ru iman ukan studi gane la susah nolak ketika hok punya terai sebagai hok ban tuklar ban persya ban property jadi kau bro ni ter uang hitang magalong tan kalau kay berpembek kena mengasang gubernur belum dami ya hidalaan kemud kalau kesenjangan kalau pilihan tak nanti
Bang baik kerja dalam musim karim tangkatai.